Zarok bûn, ên ku di nav lepên dijmin de dikir qîş û digiriyan. Bav û bira bûn, ên ku dibin îşkenceyan de serî neditewand. Jinên Kurd bûn, ên ku tevî hemû gefan û zextan bi wêrekiya xwe li hemberî serdestan tê dikoşiyan. Kurd bûn, yên ku ji ber zext, gef û kuştinan ji xwe re bajar bi bajarwarek digeriyan. Ez Rahime Ağaç, ez ji Hîlwanê hatime dinê û qîza İsmaîl Ağacım, me li Hîlwanê jiyan kiriye. Piştî wî li Hîlwanê ez zarok bûm, ez 8 salî bûmanîm, em 8 birayên me hene, em du xane. Piştî wî birêm wana di nav tevgera vê riyê da bû. Hemê birêm min li Hîlwanê dema ku ketibû yani xebatê me xebera me jê tune bû, yani êdiya wana jê tune û piştî wî mehek di du wanî em zanibûn yani. Ji li qarşiya mesela hanê Hîlwanê axa hebû û bucaq eşîretê hebû. Li Hîlwanê işte bavê min dema mala Elî axa wana mala axa wana şer dikirin, bavê min jî li qarşiya axa dest pê kir şerê xwe. Bavê min evê xwe yani qebûl nekirin, negot yani ez qarşiya axa dernêmiya wanî, bavê min qarşiya wan şerê xwe kir, piştî wî işte evana yani davêjin ser mehelê xebera bavê wan jê tune mala Elî axa yani axa mala bucaxa ne. Davêj ser mehelê bavê min nizanibû, piştî wî pê hesiye ku avtine ser mehelê, mehelê jî hinek hevalê me malvala kiribû, bavê min derekê da neçûbû. Birayê min tê divê işte divê dikîrû bavên ser mehelê, bavê min ra dibêje bira xebera te lê hebe. Got evê bavê ser mala birê min bavê min ra got, bavê min jî yani avîtin ser mala me da, yani tiştê ku ez zanim em zarok bû. Bavê min heta sibê ji boyê ku me biparêze, mesela bi dawançekî 8 derbat hene em parastin. û sibê tedî bavê min wana ew dibêje qey çû, bavê min dertê mêze dikin hani derî hindikek ew dikin dinire kûçikekî me hebû dertên berê didin, dibêjin dertên divê işte me yek kuşt direvin, yani ew derin. Ama hema sibê re şefaxa sibê bû wanî. û piştî wî birayên min wan mesela birayên min hemê rehmetî şehîd ket li Sûrekê. Piştî hemê rehmetî yani bavê min jiyanekî zor zehmet dî. Piştî wî birayê min Salî Ağaç ew hat girtinê li Hîlwanê. Li Hîlwanê girtin Amedê bû zaten bir wê derê. Dijmin tedî darbe kirin, bavê min fîrar bû. Yani bavê min xa diparast. Piştî wî bavê min tune bû, diya min em hanîn em zarok bûn, bûka me ew ê peyê wê şehîd ketibû, du kurê wê hebû. Diya min wiya dişîne hinda mala apê min, qîza apê min bû. Dibêje bira bûka min li bawe be, ez hetanî ez mala xa direvînim yani vê derê. û diya min jî hema zaroka yani em erebek digire yani nîv tiştekî mal yani nahîne de hene hinek tiştê xwe digire. û malekî yani erebek eyar dike û me digire em tên vêran şehrê. Em tê vêran şehrê piştî wî diya mîna mal nûh daniye, yani em zarokin, em ez û sê birayên min jî yani du birayên min jî em bi hineka re şandine hayîne Edenê gotiye bira nekev destê dijmin. Bira li bawe ve heta ez malê tînim, em şandibû Edenê yani çadira. û ez û du birayên min wana em çadira bû, birê min yek ew rehmetî, yek jî niha jiyana xwe heye. Got diya min malê dîtine, îja dere ku bavê min hani xwe ve dişêre, fîrar e.
و دره باوی من دگره گیری هم aynı روی داوه دگره دره باوی من آبی مانا پرستکه دوی جکا اسماعیل دوی ولی مخستی عربه که مشاندیه ویران شده تی مالی باوی ما هات مالی یعنی باوی من لوی دره دا هنک تدی زور زحمت پردی دیام پردی پشتی وی من مالا خا خستو بو خانیه کی اوج تدی هانی مالبات ناس لور هبو الما خادی درکته لویران شهری جی تدی ام مزون بو برای موانا گزاروک بون دیام حبس آمده دچو دهات برایم زندانی دا بو برایم ایک شهید کتو بو دیام بوی را یعنی هنک اوی نباش بو دیسا دیرن میشتو بو برخاد دا و برایم دزاروکی وی بو کامل جمع بو لویران شهری هنک ما جیان کر برای موان مزم بو اوا بریم حسن آج yani zaten despeki de nef tevgeri da bu و احمد آج رابو چو دروا پشتیوی دوخسان بیشه دوانی شهید بو شهید کرد جی حسن آج جی اوجود ناف تفگری دا بو باسقه بو دیامن گرتن تدی او چند حوالا بشوی باسقه دا گرت برن دیام işkence کرن پشتی وی جار دهاتن باسقنا مال دکرن işte kore tevani kirne yani daha doğrusu da ev ne dedame rahati ne dedame yani her zaman her dem baskına mala ne dikrin از وی چاقی از زوجیم و برای مج اندیزی که مالا برای خوابم او جیانا جی زتا ام زاروکی آب خار زوجی ما تف جیانه کی وانی منو مالباتا خا تفدی yani tiştek malbata mdi hani nikanım benim zaman yani pır tiştehne ama nikanım bejin yani pişti birim şehit ket و Hasan çu derva fayıq ji leveran şarihat girtini panzer veja beni işkenceda birin Urfe derbas bu. Yani baskına devleti bu girtim bu lehstim bu kuştum bu tehdit bu libervi yani ama jiyan ekliyor derekir hatani 93 birim şehit kes şunda camı mal icar koçber kir şu Urfe. Guazica her müdari hana şuna hadayış bakım. Tamam diyam şu Urfe evcid دبوك ما هبو او بيراكا حسن دزاروكي هبو يا حميد دزاروكي هبو حميد الشهيد بو حسن جي و ديام هو بوكي خازاروكي خاغر شو urfe جي قاسي يعني 93 da şu 94 da vani disane جي تامي تدي لدوباوي مكاتن يعني ذكرت كو باوي برافين يعني دجمن او بك پشتی وی دیام گوله وی درجی yani ام جانه کی بکتنه yani baskın لیخستن hatta چون دیامانا چو گنده کی شخارا پنبو چانده بو لوی دری چو برای منی بچوک حکمت گرتن و هر دو بوک ما بیرک شهیدا بو ناف عرضه لوان خسته بود دیام yani ev کربو برای مگرته بو هانی بون عرفی işkencek پی کربو حتی نی برون ویران شهری her دری گراند بو گوتو işte ka Hasan ağaçlıkuye yani دوت مرا بیجه yani pire işkencek amazın pek kirin diya mana loyu gundaji disanı kabı sekine çünkü bir deri tüm baskın dikirin liber baskını ev pemboyu işte kari kirin xabata kirin xalke rahiştin disa hatın mali. Cardı diyam rabud 94'te da diyamın ica rabud disa zaroki bavim dgot enarım tadi çmadı tırsi deri diyam dgolaz de tırsım zari xab parizim. Bavimin yani avi ba em nedir ravi yani bramagiya bu kujuje em nedir ravi. Diyam cardı mala xagirt yani de Urfe'da çu xane kidi. Şuna xadaya geçkir. Piştivi malbatek hat go wala go işe baskına vekru go tu bu kaçune ku
گوتو بو ایر یعنی هون دکانن لور او بکن دیام راد به دیسانی مالی و بوکا و زاروکا تف دگره ایجا تی آدانی لویران شهری هول دم 93 ده به دیامن عربه که گرتو بو هم هنک مال خایان قاسی که تشپیر لازم بو یا ذات دجیدا هیچ شعور فی یعنی رهای شو رهای قاسی ساله گلوراما دخانی داگش کرن جبر کی دجمن یعنی دیامج جبوی ما به پاریزه دیه حتی نه ایچی ساله که ده دخانی داگش کرد و دخانیا داگش کشون دا دیسان گوت ولی گو با دیسال تدی باوی مدگریا گوت بو امی براوینه او ارگانا قون هبوی چاقه و داربه یا بیوان دیام گو ولی از ایجا هرم ادنی یعنی تی حوالا رفراد پایی و بریم جزاوی دا دوی جزی مال خبین وی داری و دیام 95 دا ایجا تی آدانا يعني مالخا دكا عربك هم قاسي كتدي مري اشياء قاسي خرا دبي داري يعني ايه دني بخارا ناني ذاتها الفيران شهري بهم حتى بريم قول ورداري يعني قلت اوا تدي انسان درافين مالباتا درافين يعني ام ناغازي كام تيك هف دست دجمن الورداري ميجي خارا خانيك نهل يقول الفيران شهري بشتي دزاروك ميجي هابو و دیامانا هات رهای پشتیو اوانا هین ناتبو یعنی هاتبو آدانی ایجا از چوم رهای ام هاتن رهای 94 دا ذاتی برایم شهید کتیه و مالبات تالان بیه جامت چویه تدی ام یعنی هنک خنگین بون یعنی همه پیش خمیزه ندکر ازی هاتمو داری ساله کیوانی مل رهای جیان کر و ام دناف خباتا پارتی دا بون يعني ويشاق هناك تدي ام درد مالبات براي مبو دو حب جزاوية دا بو يكل جيهاني بو يكل ايدني بو هاني ام از مثلا از بخا از دهاتم دچوم ايدني دچوم جيهاني ام هات الرهاي جي مدي جيامانا جي لأدنينه ديسا جي ام درن جيهاني درن ايدني جزاوية رابو خامانا مگو كام هر خار ايدني اما مالا خالور هیچ دام ام چون آیدنه ام چون سال گیج مالبات ما هبو مالبات ما نرخا پر بون و ام توان ما یعنی ما خباتا کار ناو عردکه پشتیو ام چون آیدنه جبوی که ام هرن حبسه نیزک بجمرا ما ام دیس از بگرم چون راهی پشتیوی ولد دیامانا لعادانی بو ازی مجبور بدیا خا و باوی خا وی اویدا گرگ ام لحف خادی داره و مدیا خا تنی ندیش بوی از لهندوان یعنی ام درد خا به هفرا پایلاشمش بکن الرهای از ایجا هاتم جیهانه 95 ده از هاتم جیهانه از هاتم جیهانه دیامانا جی لعادانی بوندها 95 ده لعادانی بو پشتیوی ام جاردن برای مانا گوت کام هر ایزمری يعني أما شو دريج خبطة كاري ناف عداد كر وبراي ما بينها شو در وان أوجي لبا ما بو أم هات مالي أد أزجرز فريم جيهاني ديام الأداني بو ماجو كا مالا خبينا فر تدي هوالي ما ديام أنا دبارتي دج ديام دخابتي أيوة شاقي هوالي ما جزاويت كاتن أشلو جرابي ديام دشود كات أشلو جرابي بوكي ما دو حب هبو او بايوي حبسه دا دو حب بايوان شهيد بو اوانا جي بمرا جيان دكرن دو چون تدي باخچه ايشه يعني كريا خان قاو بدانه هنگي زحمت بولا آدانه ما گو براور جيهانه پشتيوي ديام مال هاني جيهانه ام نيزيكي هبون يعني ام دياها يعني الجيهانه ما جيان كر دیسا برای مانا جهان جزایی بو ایدنی جهانی و داره هنکی تدی اوی دیام سفق بو یعنی en azından şu aydın ve deri لجهانی ام yani چند ساله 6-7 ساله وانی زیاده ما
جمالور بوم ایجا رابوم زاروکی خاگت هاتم ادنی یعنی مال باویم الجیهانی ما از هاتم آدانی من آدانی هم آوا 20 سالن از آدانی ما از دناو سیاسی پارتی داج دخابتیم از 4-5 سال بریویجی دن مایا داری دام جدی گرد و از 2-3 سال بریویجی از ilçe yani siyasi parti ilçe eş başkanı kiriye yüreğiri yani o piştiği tadi kongre bu 2 sal jiberivi az demaya derida bu yönetimi da bu ama salaki meji adamaya derida az o havale abidin az eş başkanı mı am demaya derida da xabetim زاروک مهور بو از هاتم ادنی حوالم دشغلی و ازی خباتا پارتی دکرم مکارک نکری yani ne çüme işe berivi emle mesela em düşün pambu em düşün kazma em düşün portakala em düşün kare çole medikir yani hatta menek zarok xamazin kirin ya hatta ni mkhani lekirji deriye mitne bu azu keska cumartesi pazar dgotin emle mal em düşün me em düşün mesela patates bivaz top dikir em düşür mecbur ku em deriye ki xarab bikirin li ber deriye xaxinin yani hem uy xabata jî dikirim مزاروکی خواهی میزد کرد زاروکی میش 5 هفته چوم میتابی و ایجار اد چوم پارتی جم خبات پارتی جد کرد یعنی از هیچ لی دور نکردم از 8 سالی به محیانها از خبات ها یعنی از لی از حتی تدویج یعنی دامله که خونه مهبجی از سر روی ری بدم از شوپا و شیدا بشوپیم و پشتی وانی زاروکی مزم بو کچک جی زوجین کرک جی یک مزوجان حالا چیه از او کرک خواهی تنمانه زلامیم دیسا دو شغله امکلی بیه اما دیسا دو شغله ولی جان ها از مثل یوری درم خباتا پارتی یعنی که حقی ریام تنبه از به مشا پر مشامه چومه هاتم پر جان ها بو اد چوم ایش مدگوت از دروجا جمعت پازار زاروگ المال از هرم yani jboy ku az hinek malê ra ji new bar meheqê riya xwe derdixist yani dîsa jî ed diçûm û piştî wî zaten em maya derê de ji dixebitin em hevalê me tedî eva 20 salê min ez li vê derê me yani pir bi min re pir tiştek xaş e em mal da nigarûnim ez dikanim yani sibê hetayê varê eğer ku yek hebe mala min biniriya jî ez dikarim sibê hetayê varê xebata partiyê bikim درجی از مثلا از لیوری رو دنیم از پارتی داد خابتیم دما کرونا بو مدی 3-4 حب هات هندر زاروکی مجل مال بو مگو کاورون کینه و ام ترول مجادله مگو خیره دوسیه دانین سر ماسته işte got yani tüm nezika bre tevani faik tüm neziki vani کانی بریتل که کاول کدری خبات کریه اون کدری و ایش کریه میشه گفت یعنی تمام بری منه و 27 سالی و دامه 26 سالی بو میگفت ما همو در ادنی تاخ ادنی
تاخی İzmir'e, تاخی Manisa, تاخی her deri me çi xebat kir yani me yani kare xebat yani me domates top kirne yani frengi tri ondan sonra me pembo top kiriye me tiştê ku me nekiriye tune yani xebata me her derê he yani ji bo çi hûn pirs dikin. Na birayê te wetevim got birayê min yani tu erdê Edenê nema me giderê xebat kiriye ez nikarim bêjim tariha wê were tiştek bêjim. Heta di sê cara ez rihesiz kirim. Piştî wî min got yani hani ez şevekî mal nebûm dî hatine mala me cîranê me got got îro dîsa hatine got baskına mala we kirine. Bana min kire çûm işte got birayê te li ku ne nizanim tu çi xebatê dikî nizanim ev çi ye wê derê de hinek min got ez ê derê rabûm çûme İzmirê. Hani lawkê min jî gênc e te dî ez wek diya xwe yani قوتا دیا من و سکنا دیا من از وقتی نابم یعنی مگود بسکن هلا یعنی هنک از زارو که خب بگرم هرم یا هر رو باز خونه مال ما دکرم تزانی هوالک مرا دهات مال ما دگوت اوا کیه سبی یعنی بر مال ما حتی دو جارا gerçek derket meyte ve guani got zani gol ve de duha skinine go herhalde sivil polisen got şnabe yani baya devam edikren pişti ya çume İzmir'i saleki ji ese salal İzmir'e ma zarok emlwe deri düşün xar teksile de şoğlin me zekirlwe deri yani hal ve deri fark nake vak diyam goti bavim gon nere ve diyam her dem got az cida geç bikim me jwar kirm dine bu amcar geri hatan adani ولا هذا نيجي ام يعني انا جم ناف خباطه خدا جي ام ند ترسن يعني دغازي برا باسقن دكن يعني الشدة طبعا جي مادية ما اللي خصنا وانجي ديا ما هر تشتي وان ديا ما دي ساجي ام ناترسن يعني حتى كبارشة كي واني آزادي دما سروك مدبني في حبسي دا نبردان eğer سروك نبردان zaten ام بارشة واجي ناغازن yani hatta serok ne berdan ejid beje ki barış hem yej kabul nakir em ejid pe serok xabin و hatta ne em dine sağın em şopawan her هیویام هیا از دغازم که آن هایی از هرم حیوانی جویران شهری جیان بکن یعنی از دم درم حیوانی یا ام ترا درباست ببلیوانی جان مریوانی اود به یعنی مرینکانی هی سوی daha زیاده زاوی روزه حواله که حیوانی گریه یعنی ادغازم که علی حیوان دگوت از چما چقا گریه مجار دات حیوانی ویران شهر عینی یعنی مدور داجی پرجیان کریه مثلا ادغازم مثلا درم ویران شهر عینیه Ama dağazın aha Merya yani teşekkür ki aha Merya ne haber? Yani velat-ı Merya diyor ya yani peyvaki meznime he velat-ı halki ne haber velat-ı Merya? Emecem dağazın yani biraz işte güvert şey ba yani hatırıma jana komite da kiriye mezur zahmet atıyor diye gerçekten Meri dağazı velat-ı Merya hoş aha Merya hoş. Li çend bajaran hat jin behna axa çend bajaran hat nasin rengu ruye çend bajaran hat ditin lê behna tu axek nedbû weke behna axa welat rengu ruye tu bajarek nedbû weke xweşahiya welat û jîna li tu bajarekî bi rûmet nedbû weke ya li welêt ji ber vê ye vegera wê ax reng û jiyanê di dilê Kurdan de bûye hêvî dema ez derim mesela axa اوا شهیدانا او خون اوا شهیدانا او حواله yani حواله me dema مدینه زاروک بوم yani ez bejim çend nave wana bilen ne evi adgazim yani çave murd keve o havalan tahammut berçave mer derbastı yani az dgazim dema ko az qala hilvan edikim yani tek ne biremet hani hamu havale me lwe dare jiyan kirne
از هیچ تکم یعنی از پر دغازم جانا دویم هم بر از ور هرمی دروی آخر ببینم وام شهیدانا ببینم یعنی حوالی کل کدری شهید کهتنه مدینه از زاروگ بوم مثل حوالی می ایکو پیرکی وان هبو ایکو مالبات وان هبو دما درم حیلوانی از بری هر تشتی ادرم سر گورا حوالا یعنی پشتی ادرم سر برای خانه لبرم يعني از درم راس پر خنگین دبم يعني هناك مريني قال بيجي داي ولات شيرينه الصوت خريمه قرب مراز نقولي جابر رويمه جبوم